Oras jana selamat pagi mahubata haganupan. Bapak inang hita haganupan, paima pukah kita lahwanta, ase diar hita manjalo hatani Tuhan, nalaho gabesi pasingat hubata sadarion tene. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nai surga, terima kasih bani panjagaanmu bani hanami Tuhan, mambahen boy hanami puho bani panorang on. Nalaho mamukah lahuan ni hanami Tuhan, janah makorjahon aktivitas ni hanami, asitongon hatamu ma perlobi ijalo hanami, gabi tukot bani perdalanan ni goluh ni hanami, pergogohi janah parmaloi hamma hanami, asiyarusi hanami hatamu, ibagas Kristus Yesus Tuhan hanami martonggo. Amin. Hita haganupan hatani Tuhan bata bani sogot niarion ibuat maai humbani kitab Zakaria pitu ayat 10. Zakaria pitu ayat 10. Sonon ma hatani Tuhan. Ulang odoh-odoh nama balu naso marinang naso marbapa pangisolat atap namusil anjaha ulang maadong hun banima nama mikir hon na jahat dopak hasomani ibagas uhurni. Iya. Bapak inang hita ganupan totu bani perdalanan ni goluh taon hita tading do ilingkungan ni masyarakat. Adong doai na kaya, na miskin, pendatang atape isobut paranto, atape halak orang asing, pakon halak na memang tading parhuta ai ijai tene. Janah adong dohoma mungkin iantara taai adong na tading maetek, adong na namabalu, janda, pakon nalegan itongah-tongah ta. Nah, Bapak inang hita haganupan so nahadonani sikap ta dopak sidia ai. Nah, nahado hita bersikap marsahap atape mangidah sidia bani pergoluhanta. Ia baikon hita do, ianggap hita do etek, atap lang masuk do sidia ibahin hita ibagas perhiraan. Atau justru rado hita, bahkan buy do hita makaholongi sidia, atape ipardiate hita sidia bani goluhta. Nah, Bapak inang teks taon homa sihol patugahkon mengandung dua arah doon tene. Na ija na perlobe ididah kita bani ayat 10 on ilarang. Ase iha tahun ulang iodoh-odoh nama balu na so marinang na so marbapa pangisolat atap namusil. Nah, on adalah ungkapan untuk melarang kita ase ulang iodoh-odoh kita sedia. Sekaligus dohomaon aturan perintah atape suruhan hubata laho makaholongi sedia makorjahon kebalikan humbani ayat 10 on. Nah, masih perlu on ipadas kubata halani anggo ipardiate hita bani teks ni ambilan taon nai bata memiliki keterpihakan bani kaum marginal. Isi do kaum na marginal on. Termasuk maay na bani teks taon. Aima nama balu, janda, pangisolat, halak na tading maetek, halak na musil. Ini adalah halak na marginal. Ase ay dohoma ipasingat kubata bahasa naibata sihol ase ulang kita mangodoh-odoh si dia use. Tapi makaholongi ma. On gabi si pasingat kubata bahwasani hita pe sasitong ni gabe halak na tertekan bani panorangai mungkin sanggah iba ni masa pembuangan kita juga adalah orang yang tertekan na tertindas bahkan sanggah i masir kita adalah orang asing bani panorangai. Jadi selaku halak Kristen, halak na persaya, nadop ipaluah na ibata, nadop ibebaskon na ibata humbani pangodoh-odohon, humbani ketertindasan, ase ulang manamin hita, menindas hasomanta.
Tapi mari menjadi pembebas ku bani sedia, pembela hu bani sedia, gabe hita ma na memperdiateihon si dia. Asih bahasa hanami salinari hatani Tuhan hubata, ulang odoh-odoh nama balu, na somarinang na somar bapa, pangi solat atap na musil, anja ulang adong hun bani nama mikir hon na jahat, dopak hasomani ibagas uhurni. Tapi haholongi hita ma sedia bani goluh ta. Amin mertonggo mahita. Bapa na surga, terima kasih Tuhan, bani hatamu nagabe sipasingat bani goluh ni hanami. Ase bani sadarion Bapa, lang pita rutinitas ni hanami na ihorjahon hanami. Tapi ihorjahon hanami mahatamu na doma ondos ku bani hanami. Ase ulang gabe sipangodoh kanami, tapi gabe halak pembebas. Makaholongi mahanami bani haganupan halak kaum marginal na adong isekitar ni hanami Tuhan. Pargogohi janah parmaloi ham mahanami makorjahon hatamuin. Ase lambin ipataridah kanami ma bahasa diri ni hanami na dop ipaluah jana ihaholongi ham bani goluh ni hanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan, terima kasih ma ihatahon hanami. Amin.